Privodi se kraju zidanje kuće za babu Nedžata i 14-godišnjeg Munira u selu Mojstir. Brza akcija Hajrata podstakla sve dobre ljude da pomognu kako bi ovi ljudi ponovo imali svoj krov nad glavom nakon što je sve nestalo u plamenu početkom januara. Hajrat uz Ramiće po svakom nevremenu i minusima, uz nepristupačan teren na više od 1000 metara nadmorske visine. Nikom ništa nije bilo teško. Pomagali smo da prebrode zimu i spremni dočekaju prve lijepe dane. I tako je i bilo. Nije bilo veće radosti možda na čitavoj Tutinskoj općini onog dana kad je bagir ušao u dvorište i počeo kopati temelje. I onda brzo svi radovi koji prate gradnju kuće, nakon zidanja uskoro će i ploča. Akcija koja traje za Munira i Nedžata, jer svi pamte dječakove riječi da ga je babo ispraćao s doručkom, dočekivao s ručkom, a nakon požara i to je odnio plamen. Da bi se vratio život babi i sinu, akciju Hajrat ne ispušta iz vida, što prije da ih uselimo u njihovu kuću i kao i dosad potvrdimo da je pojam solidarnosti kod muslimana jedinstven primjer zajedništva u ljudskoj historiji. I ne zaboravimo, pomaganjem drugima zapravo pomažemo sebi.